Vis, Hvar, Brač, Korčula i Lastovo. Ti mali kontinenti, duge i neprekinute velike kulture, zapravo su i domovina prvog organiziranog uzgoja vinove loze i proizvodnje vina. I premda, osim nekoliko arheoloških posuda pokopanih u grobnicama, kao i posuda za vino koje su položene odmah uz njih, mi nemamo nekih konkretnih znanstvenih dokaza o povezivanju hrane i vina. Ipak, prema antičkim, pogotovo grčkim kuharicama, znamo da su Heleni započeli upravo s tom kulinarskom tehnikom. A kako je u to doba po našim pašnjacima, pogotovo po otočnim pašnjacima, prevladavala stoka sitnog zuba, prirodno je za pretpostaviti da su u tim glavnim kuhinjama pripremali i hranu od takvog mesa sa bijelim vinom. Onako kako to i danas čine na ovom izuzetnom položaju na vrhu otoka Hvara, kraj Svetoga Nikole, u seoskom domaćinstvu Kolumbić. Mi na naš kolumbički način u domaćinstvu pripremamo janjetinu ovako na seoski način. To vam ide najprije ulje, malo, tako da nije puno masno. Dodamo kapulu, miješamo da dok ne požuti, jer ako zagori onda to nije već ti ukus. Mogu dodati meso, janjetinu sad dodajem, miješam dok se malo ne zaprži meso. Da, sad kad malo meso se popržilo, stavimo konšervu, promiješamo, dodamo bijeli luk i peršin, stavimo papar, malo soli i onda dodajemo malo vode. Evo, još stavimo 2-3 lista javora. Sad još stavimo malo vina za aromu. Evo ga, sad ćemo malo pokriti da se tako kuha jednu 3/4 od ure do sat vremena i onda je gotovo. Ovako sljubljeno jelo ovdje na seoskom domaćinstvu Kolumbića zapravo vas vraća na pravi početak. Naime, od neolitika je počeo taj put od mesa, pogotovo janjetine, prema bijelom vinu, a isto tako iz vinskih tjeskova u teče u kojima se kuhalo meso. Jela od ponutrica od davnina su imala važnu ulogu u prehrani čovječanstva. Pa ipak tek u starom Rimu ona su zapravo dobila i gastronomski, ali i proročki karakter. Jer kao što znamo, iz ponutrica se u starom Rimu proricala sudbina. Pa tako ovdje danas u kuni možemo pripremiti jedno drevno jelo koje u ovom ognju zapravo odražava onaj vatreni, sunčevi, razumski, apolonijski karakter, a u dodatku vina onaj razuzdani dionizijski. I to su janjeće tripice zajedno sa bižima, kako ih priprema gospođa Nevenka Antunović u seoskom domaćinstvu Antunović. Ovako pripremamo janjeći drobčić. U ulje stavljamo kapulu isječanu na sitno i pustimo da se malo šuviga. Sitno sjeckanu pancetu, petrusinovi česan, sitno sjeckan, janjeća crijeva, debelo crijevo sitno isječeno, zalijemo sa malo bijeloga vina i pustimo malo da šuviga. Sad stavljamo janjeći stomčić sjeckan na rezance, koji je prije toga malo prokuhan. Dodat ćemo još malo vina i vode. Sad ćemo dodati mrkvu i papriku sjeckano isto na sitno. Još malo vode da one poplivaju. Rajčica konzerva, domaća naša. Malo soli. Sad ćemo staviti bižej. Kad biže budu gotove, jelo je gotovo.
Ribice su gotove. Se može probati. U ovom starom jelu iz kune i seoskog domaćinstva Antunović je zapravo sva snaga zemlje i sva snaga vina, ali isto tako i snaga davnih legendi. Pa ipak u ovom uvodnom poglavlju, dakle hvarskom i pelješkom, o bukoličkom i dionizijskom karakteru današnje spize, ovo je tek jedna od prvih postaja koje se slijede na tom dugom gastronomskom putu. Uz ovu bocu, arhivsku bocu, sa početka 60. godina, zapravo možemo također ispričati priču o ljubavi između vina i hrane. I to uz jedan od najvećih i prvih enoloških hrvatskih brendova, Smokvički Pošip, koji je tada već postao izvozni proizvod. Pa danas, uz onaj čarski koji se postupno nametnuo tržištu, ovaj pošip doživljava zapravo svoju enološku i gastronomsku renesansu, zahvaljujući naporima vinogradara i zadrugara ove jedinstvene vinarije. Brnarski ribari također poznaju umjeće spajanja hrane i vina, a pogotovo kada nakon dobrog ulova naiđe neka boca pošipa i Smokvičke vinarije. A ta gastronomska pustolovina je često uzbudljiva kao more, budući da u priči o spizi u bijelom vinu podjednaku ulogu igraju plodovi i darovi otočke zemlje, koliko i darovi i plodovi Korčulanskog podmorja. Stoga nas danas očekuje jedno tradicionalno ribarsko jelo. Popularni brujeto tek ulovljene ribe, ali pripremljen sa neozaobilaznim pošipom. Međutim, priča o brudetima nije vezana samo uz jedan otok, nego je vezana uz sve dalmatinske otoke. Pa ćemo zapravo početi sa jednom klasičnom pripremom, a to je da na vrelo ulje dodamo kapulu koju valja odmah posoliti, tako da pusti malo vode. I dok se kapula zlati, možemo se isto prisjetiti jednog drevnog mita, zapravo jedne povijesne priče koju je zapisao Teopol. Naime, Dionizije Sirakuški, taj veliki vladar Sicilije, ali i grčkog svijeta pri kraju njegovog trajanja, je prilikom osnivanja Ise usnuo navodno jedan čudan san. U tome snu mu se ukazao i isejski, dakle viški, heroj Ionije. I on i Ionije su tako sjeli na jednu gozbu i pripremili sebi jednu lešadu od ribe. Međutim, ta lešada im je nekako bila čudna, nije bila dovoljno intenzivnog okusa, bez obzira što je riba bila kvalitetna, kako i priliči vladarima, pogotovo njihovim duhovima, koji su se u tom mitu zapravo sastali kao duhovi. I onda su u pomoć pozvali Dioniza. I Dioniz je rekao da oni moraju onda dodati u tu lešadu vino. I u toj sprezi između pošipa i lugave je zapravo nastao temelj budućih brujeta. Dakle, sada kad se kapula zažutila, mi ćemo sljedeći trag mita dodati i pomidore. Dakle, sada kada su se kapula i pomidori pretvorili u šalšu, dodat ćemo malo vina, budući da je za brujet bolje prije dodati vina, jer će to spregnuti ribu, stisnut će. Međutim, mit ne bi bio mit, bajka ne bi bila bajka, kad ne bi bilo tih stanovnika podmorja koji nas uvijek nadahnjuju. Dakle, danas imamo pravu, pravcatu ribu za brujet. Grdobinu, komade ugora, koji ga prate, dakle tog ugora kralja brujeta, kako ga još nazivaju. Zatim murinu, ostatak grdobine i na kraju raka koji je zapravo kralj svoje obitelji, a to je jastok. Dodat ćemo i kvasinu koja će isto stisnuti ribu, ali i brujetu dati onaj njegov tako željeni pomalo kiselkasti okus. Brujet je dobar, zapravo neke vrste brujeta su dobre kad su malo zaslađene. Pa u njih stavljaju prošek, po nekim starim receptima čak su stavljali i med.
A mi ćemo danas, budući da govorimo o spizi u bijelom vinu, staviti suhice bijeloga grožđa. One će dati potrebnu slatkoću, a isto jednu posebnu aromu ovom zapravo kultnom dalmatinskom jelu. Jedan neobični dodatak, malo bosiljka, koji se inače u Dalmaciji upotrebljavao prije nego što je Petrusimul došao na gastronomski glas. On će dati svježinu, a kapari malo gorčine, tvrde i škrte dalmatinske zemlje. Sad treba brujet fino. Ovako, još jedan put zamišat. Ovako. Pa di ste sada vi, vladari, junaci i bogovi? Ostavite se malo vina. Prionite sada u spizu u bijelom vinu. Pa kad smo već kod mora i kod vina, dovoljno je doploviti do Čarske luke za Valatice i u konobi Albert probati jedno izvorno jelo, a to je kirnja u bijelom vinu, onako kako je priprema Albert Marelić. Evo, u priči od ribi i vinu ćemo napraviti kirnju u bijelom vinu. Za početak ćemo staviti malo ulja na dno. Poslije toga ćemo staviti malo kapule. Sad ćemo dodati dosta bijeloga luka, da ovo sve lijepo zažuti, zazlati. Sad ću malo posoliti kapulu da ona pusti malo vodu. I sad idemo sa slaganjem ribe, to je stavit ćemo najprije glavu od grdobine, pošto ona će malo pustiti dosta šuga i dosta vode. Sad slažemo kirnju. Grdobina će pustiti vodu, a kirna će dati svoju masnoću, to je svoj poznati šug. Zalit ćemo sa vinom. Dodat ćemo malo peršina. Dodali smo vina tek toliko da prožbe ribu i sad ćemo pustiti da se lagano kuha. Evo, nakon što se kirnja u našem čarskom pošibu lijepo skuhala, na kraju ćemo dodati naše korčulanske čarske kapare i gotovo. Kad bi se u našoj bajci o ribi i bijelom vinu sa Visa i Lumbarde opet vratili u Brnu, onda bi naišli na jedno jelo koje doista odiše s ljubljenim okusima i mirisima ribe i vina. I to bijelog vina i bijele ribe. A to je jedna posebna popara kako je pripremaju u poznatom restoranu Galeb u Brni. Ovdje možemo osluhnuti šum valova i šuštanje lišća u vinogradima onako kako je to bilo od davnina. Danas ćemo spremati ribu u bijelom vinu. Imamo 2 šarga, jednega fratra i jednega škrpina. Njih ćemo malo zasići. Ovega škrpina s obe 2 bande. Fratra, picani su manji. Njih ćemo samo s jedne bande. Najprvo stavimo na ulje malo kapule i malo masline. Malo luka, samo izmiječit, pomidore, divlji limun i na to stavimo ribu. Malo ćemo ih još pouliti, malo baziljka i sve to skupa zasladiti malo pošipom. Najprvo grožđem, a onda ćemo, pošto je to u bijelom vinu, i malo pošipa po njima. Još malo papra i soli, najbolje krupna sol. I to ćemo sad sve skupa dobro umotati u foliju. Ugrijali smo peć na 180 gradi i sve to stavimo unutra i to sve skupa će se 15-20 minuta spremati. Vrijeme je da izvadimo ribu. Riba Galeb je gotova, pekla se na 180 gradi, malo više od pola ure. Kao što smo već imali prilike vidjeti, riba nije jedini miljenik spize u bijelom vinu. Naime, meso se također priprema sa tim tipom vina, a jelovnici sa bijelim vinom
pogotovo u renesansi i baroku, doživjeli su svoj pravi procvat. Istina, većinom se meso pripremalo sa crnim vinom, ali bijelo vino je također bio jedan dominantni naglasak. Jedan od takvih jednostavnih recepata, ali vrlo zanimljivih i ukusnih, pripremaju i u bernarskom hotelu Feral. Danas ćemo svariti teletje šnicele Feral sa pršutom i kaduljom. Ulićemo ulje, teletje šnicele ćemo pobrašniti s jedne i s druge strane i sad ćemo staviti komad pršuta, komad kadulje i sa čačkalicom ćemo pričvrstiti. Sad ćemo teleti šnicel, stavit ćemo ga na stranu od pršuta s ove strane. Treba da se sada pržu dobro sa jedne i s druge strane. Sad ćemo šnicel okrenuti s druge strane da se dobro poprži i da dobije zlatno žutu boju. Ulit ćemo malo smokvičkega pošipa. Stavit ćemo malo soli, malo papra i sad ćemo pustiti da kuha od 10 do 15 minuta. Šniceli su gotovi, sad ćemo probati. Nadodat ćemo malo petrusimena, grančicu basilka. Šniceli su već gotovi. Možemo ih poslužiti sa blitvom ili špinjačom i krompirom. Stoga je, ako se držimo te proročanske, ali i u isto vrijeme stvaralačke moći spize od bijelog vina, mesa pa i ribe, ovdje u Opuzenu probati jedan stari rižot od kokošjih ponutrica, onako kako je pripremaju u obitelji Weidenegel. Rižot od kokošjih ventrama, to je iznutrica, pripremamo na sljedeći način. Na masnom ulju domaćem zažutišu kapulu izrezanu na petice. Rižot od kokošjih, dok se kapula žuti, ventrame, to je željce, ćemo iskidati što sitnije, da se prije skuvaju i da budu što mekši. Se kapula zažutila, bacit ćemo ventrame usitnjene. Sad kad su željci pustili vodu, sad ćemo ubaciti srca i petrosimul. I oni lagano omekšaju, puste vodu. Kad su srca i željci omekšali, sad ćemo dodati u jetricu, džigericu, isto kidano nasitno i bijeli luk. Kada je ova džigerica pustila i ona vodu i fino se šurigala, sad ćemo dodati začine. Naprijed ćemo jednu kašku domaće konšerve, onda lijepo čašu 2 deca biloga vina domaćega. Imamo 5-6 klinčića muškatnog orasa. Sada dalmatinskih trava, malo odima ružmarina, timijana, imamo sliđana i malo limene i jute paprike. Evo sad kad je malo probrlo vino, sad ćemo staviti rizi. Tako rizi koje ćemo podlivati sa ovim temejicom od pilećih krila, vratova i tako. I to je gotovo. U oblaku koji se diže nad ovim rižotom ponovo se povezuje snaga vina i snaga mesa, onako kako se bila povezala i sa plodovima mora. A ovaj sam rižot u ovoj teći, kao u opni grožđa, zapravo nalikuje na jedno vezano tkivo u kojemu mi sami tragamo za svojim uspomenama, za svojim porijeklom, ma koliko bili izloženi novom vremenu i budućnosti.